Abimukira bagera kuri 52 barimo n'umunyarwanda bakaba bafatiwe mu birwa vya Comore. Nibura abimukira 52 b'Abanyafrika barimo abagore n'abana bafatiwe ku kirwa cyitwa Anjouan kiri mu nyanja y'Abahinde muri Comore mu mpera z'icyumweru gishize berekeza ku kirwa cya Mayotte mu gihugu cy'Ubufaransa. Hashize imyaka myinshi cyane ibihumbi by'abantu by'umwihariko abanyakomore ndetse n'abo muri Afurika y'ibiyaga bigari bambukira Anjouan berekeza rwihishwa mu birwa bya Mayotte ku mugabane w'Uburayi mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu bafashwe mu cyumweru gishize abagera ku 10 byabaye ngombwa ko bahita bajyanwa mu bitaro mu gihe abandi bacumbikiwe mu ishuri rya polisi muri Comore nk'uko byatangajwe na Abdelkader Mohamed ukuriye polisi muri iki gihugu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryahise ryitabazwa ngo ritange ubufasha mu by'ubuvuzi n'imibereho y'aba bimukira nk'uko inkuru ya African News ibivuga. Benshi muri abo bimukira ngo nabafite inkomoko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abdelkader Mohamed yasobanuye ko harimo kandi abarundi babiri, umunyarwanda umwe ndetse n'umunyamozambique umwe. Aba bose ngo baturutse mu gice cya Afurika y'Iburasirazuba bambuka n'ubwato bagera Anjouan, aho rero bagombaga gukomeza binjira muri Mayotte mu gihugu cy'Ubufaransa. Mu yandi makuru, u Rwanda na Mozambique byatangiye ubufatanye mu ishoramari ndetse n'ubucuruzi. Guverinoma y'u Rwanda n'iya Mozambique byashyize umukono ku masezerano y'ubufatanye n'imikoranire mu bijyanye n'ubucuruzi n'ishoramari bifungura amarembo ku bikorera b'impande zombi. N'amasezerano yashyizweho umukono kuri uyu wa gatatu tariki ya 6 Ukwakira 2021 hagati y'urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB ndetse n'ikigo gishinzwe iterambere, ishoramari no guteza imbere ibyoherezwa mu mahanga muri Mozambique cyitwa APEX. Uyu muhango ku ruhande rwa Mozambique witabiriwe na Minisitiri w'Ubucuruzi n'Inganda Carlos Alberto Fortes Mesquita, umujyanama wa Perezida Omar Ousmane Momade Mita, umuyobozi muri Minisiteri y'Ubukungu n'Imari witwa Luis Joao Matsine ndetse n'abandi. Mu gihe ku ruhande rw'u Rwanda ibiganiro byitabiriwe n'umujyanama wa Perezida mu by'ubukungu Francis Gatare, umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Imari n'Imigambi Tusabe Richard ndetse n'umunyamabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Yves Bernard Ingabire n'abandi batandukanye. U Rwanda rweretse intumwa za Mozambique amahirwe agaragara mu nzego zitandukanye uko igihugu gikomeje korohereza abanyarwanda b'abanyamahanga bashaka gukora ishoramari n'ubucuruzi, amategeko yashyizweho mu gukomeza kureshya abashoramari n'ibindi. Umuyobozi wungirije wa RDB Niyonkuru Zephanie yavuze ko amasezerano yashyizweho umukono ku mpande zombi ari intangiriro yo gushyira mu bikorwa byatanzwe nk'umurongo hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ubwo yari kumwe na mugenzi we wa Mozambique Philippe Nyusi mu ruzinduko aherutse kugirirayo. Ati abakuru b'ibihugu byacu baduhaye umukoro kugira ngo umubano mwiza uri hagati y'ibihugu byombi dukore ibishoboka byose n'abikorera ku giti cyabo babashe kubyaza umusaruro. Ati urugendo rero rwarabaye ariko noneho turi gushyira mu bikorwa byaganiriwe. Aya masezerano dusinye uyu munsi ni intangiriro. Yavuze ko mu byo ibihugu byombi byemeranyijeho harimo imikoranire mu gufasha no korohereza abikorera ku mpande zombi kugira ngo babashe gushora imari muri ibi bihugu. Biteganyijwe ko kuwa 4 tariki ya 7 Ukwakira 2021 iri tsinda ryo muri Mozambique rizahura na bamwe muri ba rwiyemezamirimo mu Rwanda ribereke amahirwe ari muri kiriya gihugu ndetse n'uburyo bazafashwa kuyabyaza umusaruro. Ni mu gihe kandi RDB ndetse n'urwego rw'abikorera muri rusange bateganya kugira uruzinduko muri Mozambique kugira ngo barebe uko batangira gushora imari muri kiriya gihugu, ari nako bakangurira abaho kuza mu Rwanda. Niyonkuru Zephanie, umuyobozi wungirije muri RDB, ati turi kureba ku bijyanye n'ubuhinzi ndetse no kongera agaciro umusaruro ukomoka ku buhinzi, ibijyanye n'ubucuruzi. Ati Mozambique ikora ku nyanja ihana imbibi n'ibihugu bigera kuri 5, ni ukuvuga ngo ukoze ubucuruzi ari ibintu uzana cyangwa se ibyo uhakorera biroroshye kubijyana no mu bindi bihugu cyane. Umuyobozi mukuru wa APEX witwa Guy da Conselho Bires yavuze ko nyuma y'ibiganiro bagiranye n'u Rwanda byatunguwe n'amahirwe y'ishoramari ahari. Ati bakaba rero bagiye gukangurira abikorera baho kuza gushora imari mu gihugu cy'u Rwanda. Ati twatunguwe hano mu Rwanda, ati hari amahirwe menshi cyane y'ishoramari. Ati cyambere mu rwego rw'ubuhinzi, ati murabizi ko mugira ibihingwa byinshi cyane mushobora kuzana muri Mozambique, ati bikabona amasoko y'iwacu. Akomeza agira ati ikindi
tunabarizwa mu muryango wa Sadake. Turumva rero umuntu ukorana ubucuruzi natwe aba afite amahirwe yo kugera muri ibyo bihugu byose. Gil Biraz yavuze kandi ko mu gihugu cyabo hari amahirwe menshi cyane abanyarwanda bashobora kubyaza umusaruro. Ati hari amahirwe menshi cyane y'ishoramari nk'uko mubizi. Ati rumwe mu nzego zikomeye cyane ubuhinzi. Ati dufite rero amahirwe yo gukora ubucuruzi mu rwego rw'ubuhinzi. Ati ibikorwa remezo, ubukerarugendo, ubuzima n'ibindi. Ati kandi ayo mahirwe arafunguye ku banyamozambike ndetse n'abanyamahanga bose. Mozambike yijeje ko abashoramari ibafata kimwe. Ati nta kurobanura abenegihugu n'abanyamahanga. Ati bose bafatwa kimwe. Itsinda ryavuye muri Mozambique ryasuye u Rwanda nyuma y'uko ku itariki 25 Nzeri 2021 Perezida Paul Kagame yagira uruzinduko rw'iminsi 2 muri iki gihugu, rwasiziwe na mugenzi we Philippe Nyusi, bakurikiranye isinywa ry'amasezerano agamije guteza imbere ubucuruzi n'ishoramari hagati y'ibi bihugu byombi. Duce muri Ethiopia, babwire yuko Ethiopian Airlines yakomeje gushinjwa gutwara intwaro zifashishwa mu ntambara Tigray. Ikigo cya mbere mu bunini mu bikorwa by'ubwikorezi bwo mu kirere Ethiopian Airlines cyahakanye amakuru agishinja gukoresha indege za gisivili mu gutwara intwaro, ingingo itemewe ku rwego mpuzamahanga ku bigo bitwara abagenzi. Ubucukumbuzi bwakozwe na CNN bwagaragaje ko hagati y'itariki ya 9 na 28 Ugushyingo umwaka ushize Ethiopian Airlines yatwaye intwaro hagati ya Ethiopia n'ibice bya Eritrea mu gihe cy'intambara yari cyamiranyije ingabo za leta Ethiopia n'umutwe w'abarwanyi b'aba Tigray bakomoka ku ishyaka rya TPLF ryahoze riyoboye Ethiopia ariko rikaza kwigizwayo na Ministre w'intebe Abiy Ahmed. Iyi ntambara kandi yanarwanywe n'ingabo za Eritrea mu majyaruguru ya Tigray zafatanyije n'iza Ethiopia ziturutse mu majyepfo ya Tigray kugira ngo bafatire hagati abarwanyi b'aba Tigray bakubita inshuro. Ibi niko byagenze mu ntangiriro z'urugamba, ariko nyuma y'uko ingabo za Eritrea zivuye muri intambara, ingabo za Ethiopia zananiwe kwikura imbere y'aba Tigray bamaze kwisubiza iyi ntara. Byatumye Ethiopia ifungira iyi ntara inzira zose ku buryo 22% by'abayituye bafite ibibazo by'imirire mibi kuko ibyari byarahunitswe muri ako gace byashize muri icyo gihe cy'intangiriro y'intambara. Kandi bikekwa ko aribwo Ethiopian Airlines yatwaye intwaro hagati ya Ethiopia na Eritrea. Ibintu CNN yavuze ko byakozwe inshuro zigera kuri 6. Iki kigo cyatangaje ko iby'aya makuru atari impamo kuko kitigeze gitwara intwaro mu ndege za gisivili. Abarundi bagera kuri 30 baguriyemwo ugwaruka barafashwe barapfungwa n'inzego zijeje umutekano za Republika ya Demokarasi ya Kongo zikorera ahitwa Sange mu ntara ya Kivu yo mu manuko. Ubuyobozi buvuga ko abapfunzwe arabadafise ivyangombwa bibaranga. Ninguru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari Uvira. Nyuma yo mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu ku mbuga nkoranyambaga hagaragaye amafoto y'urubyiruko rw'Abarundi ruboha amaboko inyuma n'imigozi, urundi rupakijwe mu modokari ya gisirikare izwi ku izina rya Convoy. Umuyobozi wa centre ya Sange iri mu birometero birenga 30 uvuye mu mujyi wa Uvira, Bwana Matabishi Nyange Martial, yabwiye ijwi rya Amerika yuko Abarundi bafatiwe mu mukwabo wakozwe n'inzego zishinzwe umutekano. Nyuma y'aho abantu batari bakiye muri Sange bari bamaze iminsi bibaza ibyo abo basore bakora aho bari bacumbitse. Bavuga yuko muri amwe mu mazu bari barimo muri Sange wasangaga inzu irimo abasore barenga 5. Uyu muyobozi avuga yuko batari gukomeza kubana n'abantu bita abahinzi kandi batabikora, bigatuma bibaza ko izo nsore zishobora kwisanga mu bikorwa byo guhungabanya umutekano muri aka karere k'imisozi miremire kuzuye inyeshyamba z'Abarundi. Ku ruhande rw'umuyobozi wa societe civile muri Sange Bernard Kadogo, wagezeho Abarundi bari bafungiwe kuri sitasiyo ya polisi yo muri Sange mbere yuko bajyanwa Kabunambo ahari ubuyobozi bukuru bw'ingabo za Kongo zikorera mu kibaya cya Rusizi. Yavuze yuko nubwo amatohoza ari gukorwa ku byaba Abarundi bakora, muri bo hari abavuga yuko basanzwe ari abahinzi abandi ari abubatsi. Yagize ati wale Barundi kwanza bo peke la victim balinionyesha kama evo ni batumishi Barundi twavuganye bambwiye ko ari abakozi bo mu mirima abandi ari abamaso kandi bavuye i Burundi baza gushaka ubuzima muri Kongo. Abashinzwe abinjira n'abasohoka muri Sange bavuga ko Abarundi batibabuje kandi binjiye muri Kongo mu buryo butemewe n'amategeko mu mujyi wa Uvira ndetse no mu nkengero zawo. Bamwe mu Barundi bakora imirimo